Sicela ukuthi ungipostele le story sami. Cela ukuthi ngingazisho igama lami. Ngiyintombazane nje ekhulele endaweni yaselokishini, ingeke ngize ngilisho ukuthi laphi. So-ke indaba engizenga ngo-2024 kwanezinto eziningi ngihlangabezana nazo. Ngihlangane nomfana. So-ke ngifunda kude nasesikoleni. So kumele ngesikoleni kumele ukuthi ngigibele ibhasi. Kuthe ngelinye ilanga nje ngiye esitobheni ngisalinde ibhasi ngifuna esikoleni. Bengenza umatric ngo-2024. Ngisalinde ibhasi kanjalo. Shuthi kudlule kunomfana nje bengijwayele ukuthi ngimbone mhlawumbe ubekade ejima. Ubekade edlula nje edlule egijima kunokuthi ngimbone njalo. Ngale yadike ngimile esitobhini akani futhi eqhamuka angazi kwenzakalani noma waqhuzuka noma kanjani noma kwenzakalani kanje angishayise lapho ngiphethe incwadi ngiziphethe ngesandla ezinye because iziningi ezinye ngizifake kwi-school bag. Hayi ashayise incwadi zami ziwe mase ngiyathoba ngithi ngiyazixosha ngoba usethe ukuthi ukukhula yabo ngilikhane ngesikhathi ngithi ngiyakhoba ngiyacosha hayi naye akhobe-ke angicoshise ngesikhathi-ke sibambe incwadi izandla zethu ukuthi zithintane lapho kube naleyo nto nje sibukane-ke hayi angibulise-ke athi hayi ngiyexolisa ngokusela incwadi zami ngithi hayi anginankinga but angibuza ukuthi ngubani igama lakho khipha ama-headphones angibuza ukuthi ngubani igama lami sengiyamtshela-ke athi ucela ukuthi angiluduze ucela ukuthi ukwhatsapha nami sixoxa nje kube yileyo nto sixoxayo encane-ke ngesimo sokuthi vele-ke ibhasi selizofika-ke ngimtshela ukuthi hayi-ke sengiyahamba sengizogibela mina ngigibela le bhasi lika-7. Hayi-ke athi okay kulungile-ke ahamba athi uzongwhatsapha sihlukane kanjalo futhi kubhuti-ke uma ngibuya-ke esikoleni-ke ngihlala njengoba ngihlala nesisi wami noma wami ngesikoleni angwhatsaphe sixoxe umama vele uzibuyela ntambama emsebenzini sixoxe kangangoba sajese sixoxa sesibonana ngoba naye ubhuti lo wehlala ngakhona le ndaweni asuqashile because bengingamazi mina ngaqala nokuthi ngeke ngimbone kodwa ngiqala ukukhuluma naye nanokuthi baningi abantu abaqashile angabe ngingana nokuthi uqashile umuntu wala endaweni yini ngoba indawo ngasekhaya umuntu uzihlalela nje ngakile indaba zakhe. Okay-ke sami isikhathi-ke sikhulume nalo bhuti-ke sikhulume sivakashelane nje sangishele ngimqome sithandane. Ngizihamba kwakuwumcathi kwakuwumatshi kanjalo ngihambe-ke ngiyangathi sekube sesiyalala kanti ngizoba nebhadi ukuthi ngikhulelwe. Hayi-ke ekukhulelweni kwami-ke yize kwakunzima kodwa umfana wayekhona lapho esupportive ngale ndlela le xakukwenza kangokuba uyena wazofonela ekhaya wabatshela ukuthi senze icaleli kanje. Hayi mama ijikise senakupholisa inhliziyo ngoba kuningi wekuthembisile. Sihamba isikhathi kusengina 2 months ngikhulelwe sekunzima nje senasesikoleni sengiyalala sekwenzeka into eziningi nje kasi ngina 2 months ngikhulelwe. Hayi shothi umfana ngibize futhi endlini yakhe ngiyami ngibizo yena ngikhaya nje ngangiya nje ngibizo yena ukuthi mhlambe ngihlezi ngiya noma ingasikhathile shothi-ke angibize kumfana ngihambe ngendlini yakhe afika ngihlalise phansi athi kunento leyo ngifuna ukuthi sikhulume. Ngibuza ukuthi yini leyo nto angitshela ukuthi mina mfethu nguma wengane yami induma wengane yami wakhona ngala ngihlala la ahlala ngakhona tshela ukuthi wakhona uma wengane yakhe lana and nayo unengane encane kodwa nothi nonyaka sinengane
and ngiyamthanda ngengikwazi ukuthi ngihlukane naye sengimtshelile ukuthi sekwenzeka into kanje ngakhuleliswe ngintombazane sengimchazelile. Hhayi qaleke lapho-ke ngazuthi iy'mpilo ziyashwabana-ke lapho ngiphatheke kabi ngale ndlela yokuthi angisazi-ke manje ngiyaqala-ke lesi sithandeni isikhathi esingaka sesibonane kangaka sekuze kukanjena akazaze angitshele le nto cause ukube wangitshela ekuqaleni ngangeke ngize ngikwazi ukuthi ngize ngithandane nomuntu engazi kahle ukuthi unoma wengane. Hhayi-ke ngazi ukuthi ngizwenze njani ngibona ukuthi mengimyeka kuyafana ngizokwenza kanjani sizoba ngoba phela nasekhaya sebeyabo nje sebengaloko ukuthi sengize ngakhulelwa into ezikanjalo ngizosizoba ngoba nomama wayengasanginiki nemali yokugibela ngase sengini kuyena nemali yokudla ngase sengini kuyena esikoleni. So-ke ngiyamukele-ke le nto angitshela yona ngoba vele uthe lo muntu lo kade athandana naye njengoba nengane nje na-1 year. Hhayi-ke shuthi siqhubeka amasonto mhlawumpe after 2 weeks ngithole i-message yayithi akekho umuntu othandana nobaba wengane yami ajabule nje kanjalo. Ayibhalwe ngendlela eyibhalwe ngayo. Qaleke lapho-ke ngisabe ngempela ukuthi hayibo kwenzakalani ngempela. Qaleke nami sengiyasaba ngemali. Kungapheli isikhathi esingakanani ngiphathwe amahlaba, ngiphathwe isipoki ebuhlungu ngazuthi nje khona into engikwazayo thizeni. Ngigule kangangokuba ekhaya baze bangiphuthumise esibhedlela. Okay, base bamfonela uLuntuzane uGayi akatholakali efonini, base bamfonela hayi akatholakali efonini. Aphinde shuthi bamfonela ngami into engiyikhumbulayo ngihamba ngayo esibhedlela. Mengifika esibhedlela angazi kwenze njani uma nga-black out noma kwenze kanjani kodwa la ngaphuma khona ngaphuma sebethi ingane yami ayikwazanga ukuthi iphile. Shuthi iphuthekile lapho ngoba ngathi sengu-3 months ninamasonto kwathiwa-ke iphutheke kanjalo-ke ishonile. Hhayi-ke ngihlala esibhedlela ngahlala 2 weeks ngoba isimo engangikusona sasingekho right. So-ke uGayi lo ugcine sebemtholele ekhaya. Abatshele ukuthi uhambile umsebenzi wakho wawumhambisi endaweni ehlukene kodwa-ke wengahambi isikhathi eside. Okay-ke abuyele kumina-ke sikhulume lokho esikhulumayo futhi angakuniki efonini mhlawumbe saphatheke kabi. Yonto engangiyicabanga leyo. Ngihlale-ke leso sikhathi-ke ngoba ukuthi-ke ngiyabuya ngiyekhaya esikoleni kwakubikiwe vele ngiqhubeke ngesikoleni lapho sekunzima nasesikoleni into enzakanzima. Ngiyacabanga umntanami ukuthi kwayibo kwenzeka into ngabhalelwa umuntu le message kwabe sekwenzeka into enje. Afike uGayi ngangifuna ukuthi ngimtshele mina mhla ebuyile. Okay, angitshela ukuthi usebuyile. Ayisibonane-ke futhi kube mnandi nje sibonane. Ngiyazijaja nami ngalo lokhu ngithi wabuya mhlawumbe emva kwa-3 weeks. Ya wabuya emva kwa-3 weeks. Okay, ngimtshengise le message le esikhondleni sami sokuba esayidini lami noma uyangiduduza avelana dini athi mina ngifuna ukuxabanisa noma wengane yakhe. Ngifuna ukuthi uma wengane yakho uyena ubulala ingane yabo. Ngifuna ukubaxabanisa adinwe ngale ndlela. Ngimkhombisa imessage ngimtshela ukuthi kwenzeka le nto le. Athi nje wena ufuna ukusikhipha lezi shuthi ufuna ukuqhubeka kahle nesikole. Wabona ukuthi ngiphi umntanami ngazi angibalele nje angibalekela ngidinwe-ke lapho ngihambe-ke lapho ngekhaya. Hayi ngihlale
ngiyezwa ukuthi cha lo muntu ngiyamthanda and le nto le useyayishift isibheka sengazuthi imina okade ngifuna ukukhipha ingane yakhe. Uma ngikhipha ingane yakhe manje sengidlulela kuma-ingane yakhe ngoba wathi nenamba nje akusiyona yakhe. Noma ngimtshela ukuthi vele ngingaze abhale ngenamba yakhe. Ngihlala ekhaya ngiqhuba ngesikoleni ngiyezwa ukuthi cha yabona-ke manje-ke sekubuhlungu. Ashintshe nendlela le ngoba amejimbi hlezi edlula laphaya. Angisamboni ekuseni, angisamboni ngisho mhlawumbe uhambe nomsebenzi mhlawumbe. Hhayi-ke kuhambe isikhathi mhlawumbe iphele inyanga or 2 months ngoba kwabe isikhathi nje nami ngase ngizifocusele esikoleni, kodwa kunakho lo ukuthi ngiyamkhumbula futhi ngiyamthanda. Okay, athi sebuya-ke abuye shuthi angibhalele ngimzibi. Abuye kuqala shuthi emsebenzini ahambe ayoma la intilika khona bese ngibuya esikoleni. Ngithi ngiyaqhamuka la imoto yakhe imile khona. Hhayi yacela ukukhuluma nami sikhulume-ke kube right-ke sihambise endlini yakhe silungise izinto. Silime songina futhi siphinde futhi silale. Sesilalile siphinde futhi sixabane ngalolo suku-ke lolo ngahamba ebusuku. I think kwaku-10 ngahamba ebusuku ngabuyele endlini kanti angazi ukuthi sengikhulelwe. Okay, uguy angizibe angasangifonela, decide ukuthi angasangifonela ngenzile ukuthi nangivele ngibona ukuthi hayi ukuthi ngimyeke qhubeke nempilo yami. Ngiziqhubeke nempilo yami-ke esikoleni ngiyafuna into ngiyabona ukuthi ayingeke sekunzima-ke manje. Okay, kwathi ngabo sezophela nje unyaka pheli kodwa ngithola ukuthi ngikhulelwe futhi sesingabhali ngokubhala. Ngithola ukuthi ngikhulelwe. Hhayi Nkosi yami, ngiyaqala-ke futhi ngimfonele ngimtshele ukuthi ngimazise ukuthi ngiphume eklinikhi because bengazizwa kahle. Ngithola ukuthi ngikhulelwe ingane yakho because ngizana nawe ayikho umuntu engizanane naye. Avela vale ifoni, ngizovale ifoni eze la ngasekhaya. Afike ngasekhaya angifonela athi ngasekhaya. Hhayi ngiphume ngiyena ngesixoxe-ke akhombisa ukujabula ungiphathele izinto ezimnandi, ama-fruits, yonke into. Hhayi-ke kube right nje kuze ukuthi ngiyafunda okay ngiyabhala umatric ngibhala umatric kunyaka olandelayo unyaka 2035. Hhayi-ke iqale inkinga yangisasithola esikoleni lesisuke sesithe ukuthi ubasikhulule lapho-ke futhi kathi sengina 6 months acela ukuthi ngimvakashele. Besixhumana vele sibonana ukuthi into ebesesenginothisa mina bengingasayi khona ukuthi nje uzongibonela ngasekhaya ngoba akafuni ukuthi ngilekhanele ngane iphazamiseke into ezikanjalo. Hhayi lesithi 6 months athi ucela ngimvakashele. Angempela ngimvakashele ngifike endlini yakhe. Hhayi-ke shuthi kube mnandi ngosuku lokuqala. Ifoni ngivela ngiyithinta ifoni yakhe naye ngiyithinta ifoni yami. Ngosuku lesibili futhi siyagiza sigendlini sizokuwa kube ngazuthi kuyizitsha sigiza bathroom. Okay, kube ngazuthi kuyizitsha lapha ekitchen weqashe u2 room ne-bathroom. Sengathi kuyizitsha. Hayi masithi sithi siyaluntuza siyaphuma e-bathroom sibhincina namazawula siqeda kugeza. Meaning phambili wengithi hawe ma Ntombazane angiyazi idebe ngale ndlela yokuthi ibonakala emahlweni ukuthi hayi yabo engashilo lutho. Futhi ngesikhathi ngithi ngimbona abana qhamuke nalo aseyasho-ke asho uguide how ubekwa yini ngoba ngikubiza ngamakasibani bani. Ntombazane ayikho into ayikhuluma vele lapho ngibhincithawula nesisu sikhulu. Akukho ukuthi ngisifihle ngifikelele yanto leyo ukuthi kwenzakalani umntanami kwenzakalani nje besephinde wangibona
njengoba sesishile nje uMasilanga, njengoba sethi mina wangibona kuzoyenzakalani. Yo, qale-ke ngiyaphenika-ke ngiyakhala. Aphuma ahambe uma womntwana ethi mephuma ehambe ugaya ngamlandeli asale nami endlini nalo abangibambe angithulise kanjalo. Hayi athi hayi qhuleka yikho into ezokwenzeka, ngikazenzela ukuthi ngiyasaba uyavele ufike ngambizanga angitshela into eningi. Hayi silale ngakusasa iphinde ibuye lo message, ibuye njengoba injalo. Ithi mebuya le message leyo athuke-ke manje noGawu uyabona ukuthi kusho sengangiqinisile ngoba nginaye, ngingazibhalela kanjani message-ke naye. Qale futhi lezo zibhobo ziphinde zingishaye angiphuthumise esibhedlela ngoba ngakho sekunzima. Angiphuthumise esibhedlela, mengifika esibhedlela sengiyagula-ke lo ukuthi sengiyopha-ke manje sengiyopha. Ithi mengifika esibhedlela kuthiwa ngeke but balontuze ngoba ilontuzane ikhadi vele bengihlezi ngihamba nalo ngaso sonke isikhathi. Hayi bengihlezi hamba ngaso sonke isikhathi vele ngesikhathi sihamba ngemoto nesesibhedlela idlula ngasekhaya ndingayithatha nje, ngathatha iy'ngutshane ekhaya futhi nakhona ngasengifonela usisi wami kodwa ikhadi lalingaphi mina-ke vele. Hhayi-ke besifika esibhedlela kuthiwa hayi shame lengane iyaphuma. Qale-ke lapho-ke sesiyaphenika-ke sobabili yabo, mina sengizwa le nhlungu lezi ngezwa ukuthi ngempela ngazi ukuthi angazi ngiphethwe isilumo, angazi isilumo esinjani. Qale-ke manje ngizwa iy'nhlungu-ke ngempela-ke manje shuthi-ke acele ngoba saya elontuzeni kodokotela bakhe njengoba ngase ngikhulelwe nje shuthi wangifaka kwi-medical yakhe. Saya esibhedlela-ke isitakhe kasisebenzisayo esiyi-private, basho ukuthi hhayi kuzomele ngiwenze operation manje. Hambe ngiwenze operation indeni ngangasazi bona kodwa nje ngikhumbulayo uyena welanga isikhathi bengi-operate wela ikhanda lami kenziwa yonke into, yakhishwa ingane. Yakhishwa ingane, ikhishwa umntanami wakhala bambeka kumina bamsusa bamnika yena bacela ukumbamba. Yikona engikukhumbulayo emva kwalokho ngase sengizwa namazwi kuphela, ngazi kwenzakalani ngoba udokotela bamthatha kuyena waphuma naye ngahamba ngayisela entuzeni ngingenzile izinto-ke ngase ngangasekho right ngempela ngoba ngangibona ukuthi kodwa nginethemba lokuhlawumba ngoba i-private mhlawumbe khona ukungcono abangakwenza, bangakwazi ukuthi bamsindise ngoba sengimbonile yize bethe uzokhulela ebhodleleni kodwa khona uku-right. Ngihambiswe kodini-ke vele ngangi-right, ngangizwa yonke into ngokuthi umlenze engasebenzi ngezansi sami, ngakwazi nanokunyakaza, ngakwazi nanokuthi yokuchama. Ngiyakhumbula nje wela eduze kwami bangitshela ukuthi ngoba ngangibona ekhala, ngimbuza ukuthi kwenze njani, washo ukuthi-ke umntwana-ke akasekho-ke sehambe wahamba wadlula-ke. Hhayi-ke kulontuzeke zihambeke iy'nsuku-ke zihamba iy'nsuku kuba ukuthi-ke nami ngiyaphuma-ke cause kwakuwumuntu vele kwasesekuwumuntu osebonakala, kwasesekuwumuntu osewumuntu kwangaseyona nje, kwangasafani nasekuqaleni ukuthi abakuvumeli ukuthi uphume naye esibhedlela. Bangivumela-ke lokho.
isibili ukuthi ngiphume naye esibhedlela. Hayi shuthi ngaphuma okay kwalungiselwa indawo zomngcwabo okay kuba wasewumuntu vele. Hhayi kwalontuzwa-ke kwancatshwa-ke sadlula lapho 2025 nje kwayinto kanjalo. Manje into eyenzeka akaze ngase okay siqhubeka phakathi sithandana kodwa bengingasekho ngakho. Iningi into engiphatha kabi uma ingane yakhe wavele wamuva inayo wangitshela nje ukuthi yena ovele wafika wazohlala ngengane naye. So-ke asinabo mhlawumbe kumele ukuthi ngihlukane naye lo mfana ngaleso sikhathi, kodwa saqhubeka sathandana 2025 saqhubeka nje. Into isikhona-ke manje bese yena ungitshela ukuthi akasamthandi futhi uyena omlandelayo, akazi ukuthi uzokwenza njani. Nami yenye into yenza ukuthi ngiqhubeke naye layo. Sihambile-ke isikhathi kangangokuba manje ngicine sekusebenzeka izinto ezimbi ngale ndlela yokuthi bengithi menginaye mhlawumbe usuzongibona okanye mhlawumbe sibhukhile la sibhukhe khona, ngibele nje ngophe ngale ndlela lexa ukwenza kube nje nale zinto nje ezenzakalayo ezikhomba isichitho.